Buang nafas, pegang kedua siku, lihat ke bawah. Gak perlu kerasuan kayak gitu. Yes, letakkan kaki kedua tangan di belakang. Coba sakit. Dorong pinggang ke depan. Sana. Sana. Jinjit di kedua kaki, kedua kaki. Bawa kedua tangan ke atas, tarik nafas. Buang nafas turun ke bawah. Jinjit dengan kedua kaki. Udah jadi lagi aja. Atas jadinya. Bawa kedua tangan ke atas, tarik nafas. Buang nafas lagi. Tiga, tarik nafas lagi. Buang nafas. Satu kali lagi. Buang nafas. Nah, sekarang berlutut. Bawa kedua tangan ke atas. Oke, turun duduk di atas kulit lagi. Lagi angkat lagi, tarik nafas lagi. Buang nafas lagi, turun ke bawah. Duduk di atas kulit. Relax. Angkat lagi ke atas. Duduk. Nah, kaki kanan geser ke arah kanan. And let me feel it is me that I've been losing you. This summer, but then in your eyes, come back to me and we'll be happy together. Now you let it go so far. When you left me, you're that come again, you release my pain, and we could realize again. I'll make you stay a little while just for a smile. We're left together, for I will show a place I know in Tokyo where we could be happy forever. Never knew that it would go so far. When you left me, you're not come again, you release my pain, and we could be lovers again. Never knew that it would go so far. When you left me on that boulevard, come again, you release my pain, and we could be lovers again.
when I say she's up in the good time, she's down in the bed. Whenever I'm discouraged, say the things that I want to do, but girl, she doesn't know that I can tell her my troubles. She makes the most things right. I can make up excuses. Let's hold her fast. We can talk about tomorrow. Tell the things that I want to do. But girl, how can I tell her about you? How can I tell her about you? Girl, please tell me what you do. Everything seems right whenever I'm with you. So girl, won't you tell me how to tell her about you? How can I tell her I don't miss her whenever I'm away? How can I say it shouldn't be every single night and day? But when is it easy telling someone you? But girl, let me tell her about you. How can I tell her about you? Girl, please tell me what to do. Everything seems right whenever I'm with you. So girl, won't you tell me how to tell her about you? जो चाहता तेरे लिए नहीं होनी है नहीं किसे लेकर दे दीवाने दिया ये तेरे लिए मैं तो गई तू भी नहीं तेरी कदरा करा दे तेरा तुम्हारा
कुछ करना पिया तेरे लिए करांगे दिल दे मोहल्ले चिते oh mama Angkat dari nafas lagi tengah. Buang nafas ke bawah. Tarik nafas. Buang nafas kiri. Tegakkan badan. Putar bahu ke belakang satu kali. Jangan pakai dua tangan. Angkat bokong ke atas naik ke buang nafas ke bawah. Dorong ke depan, terus ke depan jauh, ke bawah. Alas, lurus kepala jalan ke dalam, kedua tangan. Butterfly. Tegakkan badan. Tarik. And I just want to Angkat let kedua go tangan, tarik nafas lagi, satukan kedua tangan di atas. the stars in the night. There were times and I just want to feel you Kalem, kalem, tarik nafas. in the cold Buang nafas lagi. night. Silakan berdiri. I just can't believe that you were Jangan mengulang gerakan ini. mine. Dapat nih, ulangi ini. You were just a dream that I was Pelan-pelan saja. never thought would be Kalau Olin sama kita kan dari sama. Sipik lagi. Yuk. Nah sekarang seperti ini. of those you. Sayang, yuk. I want to hold you in my arms. Jadi kan kita menari. I've been dreaming every night, every night. I want you almost as I've gone down. Ulang kali ini. 'Cause you Ulang will be dulu. Iya, kalau kayak jadi dia kayak kita. Angkat. I just can't believe that you were mine. Itu belakang ke arah samping jauh. Tapi badan tetap ke depan. You were just a dream Terus dorong ke bawah dulu. I was Angkat. Turun ke bawah. never thought would be Oke, right. dari sini So I atas just lagi. can't Jadi pada saat atas itu jangan naik begini. Kayak begini. Dia kayak menarik. you are. Iya, ini kayak diulang. Kita ulang So dari satu. Dorong ke bawah dulu. Lana, just take me. tarik nafas dulu. Jadi dia gini. Drop ke bawah. Turun. Terus angkat. Kembali. Kembali lagi tangannya begini. Kan tadi begini. Jadi dia kembali ke begini. Kasih lagi lagi. Ulang dulu, tarik nafas dulu. Jauh ke kiri, jauh ke bawah. Tarik nafas. Dia kayak kembali. Turun ke bawah. Poin dulu, turun ke bawah.
bawah, langsung angkat kaki kaki ke belakang. Just a dream Dia dari sini sebelah kan dia tengok, ada dia jadi pada saat itu kita tidak konak. Jadi kan gerakannya kan cuma kita kayak kasih menarik lah. Jangan kasih kadang-kadang pakai kalau ya baru ekor turun ke bawah. Angkat. Pandangnya dulu, kembali lagi. Angkat lagi, kita akan ke belakang. Bisa? Dari sini, jadi kayak gini. Berangkat gini. Jadi kita belakang, langsung turun tangannya. Jinjit kaki, langsung ada sini. Langsung jinjit kaki kiri. Angkat kaki kanan. Redek kanan. Ya, nice. Tinggi. Bawa badan ke depan, melangkah kaki ke depan. Nice. Ini ke depan sini, di antara tangan. Jadi ada kaki redek kanan. Gitu. Bawa badan ke depan, begini jadi bagus begini. Ulang. Dari sini saja aja, dari tendok kanan sampai ke bawah. Angkat kaki kanan, gigi kaki kiri. Tinggi, gigi, bahunya bawa ke dalam. Bawa badan ke depan dulu, baru melangkah ke depan. Ya, yes, langsung hadap depan. Kembali lagi. Ya, melangkah lagi dari kan dari sini langsung. Nah, belang. Kita pakai gerakan. Oke, angkat kaki kanan. Buka. Turun. Angkat. Kembali lagi. Angkat. Belakang. Bawa ke arah kanan. Turun. Jinjit kaki kiri ke kanan. Angkat kaki kanan. Bawa badan ke depan. Langkah. Langsung ke badan. Bawa badan depan. Jadi ada yang depan kita. Ya, nah gini. Jadi dia kayak dari sini. Langsung tangan kanan. Belang. Angkat kaki kanan. We can talk of tomorrow. Belang kakinya mau Tell jadi. the things that won't Belang. Jadi belang. but first, Squat, karena kita akan malas diri. Ayo. how can I tell her that I see you? Turun. How can I tell her that I Depan dulu. see you? Tarik kakinya. Girl, Lagi. please tell me Kembali what lagi. to do. Angkat. Belakang. Everything Fokus. seems right whenever I'm Langsung bawa balik kanan ke belakang. Turun tangan. Angkat kaki kanan. Tendok kanan. Tinggi. how to Bawa tell balik ke you depan. what Melangkah kaki I kanan. do. Langsung hadap ke depan. Melangkah. Ya, gini. Tidak balas diri. Kiri, kiri, kiri. Kalau jemput. Whenever I'm away, I'll Angkat bless badannya. each sugar Balik. every single night. Angkat kaki ke atas. Angkat ke belakang But kiri. when is it Pelan-pelan saja easy? ini. Oke, langsung hadap kiri ke belakang. Jinjit kaki kanan, relate ke kiri. Angkat kaki kiri. Can we tell her Bawa that badan ke depan.
Langkah kaki kiri ke depan. Bagus. Tarik ke depan. How Ya, can ini. I tell her Langkah ke depan. Ya, bagus. please tell me what you Kita do. ulang-ulang kiri kanan nih sampai terbagus nih. Everything seems right whenever I'm with Oke. you. Tangan di depan dada. Angkat kaki kanan. Nikmati musiknya. Turun. Oke, angkat lagi. Letakkan kedua tangan depan dada. Kembali. Forward kanan. Langsung hadap belakang. Turun kedua tangan. Injek kaki kiri. Angkat kaki kanan. Tendok kanan. Bawa badan ke depan. Melangkah ke depan. Lontar balik tangannya. Kiri. Putar. Turun. Angkat. Letakkan kedua tangan depan dada. Kembali. Oke. Angkat lagi kaki kiri. Forward kiri. Angkat. Tarik nafas lagi. Putar langsung ke arah kiri. Turun ke bawah. Injek kaki kanan. Tendok kiri. Angkat kaki kiri. Melangkah ke depan. Bawa badan ke depan. Langsung putar badan. Langsung. Kebutuhan manusia untuk mengamankan diri. Baik, kita ulang lagi activity. Ya, mana sulit tadi? Sulit semua. Tidak, ya, yuk kita ulang. Waktu itu Naik bagusnya. Ini saya 3 kali tadi. Iya. Late in the evening,